Inkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda kuri Ambasaderi Vincent Karega yahagarariye inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya South Africa, ahagararira inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse u Rwanda ruza kumugena mu gihugu cy'Ububiligi, ariko Ububiligi buza kubyamagana. Yabaye muri South Africa mu bihe bitoroshye, kuko uwitwa General Kayumba Nyamwasa nyuma yo guhunga ubutabera bwa gisirikare mu Rwanda yahungiye muri South Africa, hanyuma kandi akaba yari afite umutwe wagiye ukora ibikorwa bitandukanye bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda wa RNC, Rwanda National Congress. Icyo gihe rero kandi umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya leta cya Afurika y'Epfo ntabwo wakomeje kuba mwiza, ndetse navuga yuko no kugeza magingo anga umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Afurika y'Epfo ntabwo wifashe neza, bitewe n'uko Afurika y'Epfo yakomeje gucumbikira abagiye bagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero reka nze nyigaruka mu kanya gato, yari mbere gato yuko ninjira kuri inkuru nyizina, reka mbabwire ko Uganda yanze kwitaba inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi. Guverinoma ya Uganda yanze kwitaba inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi ngo isobanure ibibazo byavuzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kwa 15 Mutarama 2026. Mu cyumweru gishize nibwo abagize inteko ishinga amategeko bahamagaje ambasaderi wa Uganda muri AU witwa Mirjam Black kugira ngo asobanure ibirego by'uko aya matora aheruka yabayemo ubujura bw'amajwi kuva amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda yarangira, ndetse kandi akegukanwa na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine yakomeje kuvuga ko yibwe, ndetse asaba inteko y'ubumwe bw'Uburayi kugira icyo ikora, nayo kandi ihamagaza uhagarariye Uganda. Ibyo biteganyijwe ko rero uhagarariye Uganda agomba kandi kwitaba inteko kuri uyu wa mbere, gusa amakuru dukesha NBC avuga ko iki gihugu cyanze kwitaba. Nubwo imeze gutyo, imirimo y'inteko yakomeje kandi aho biteganyijwe ko iri bwumve ibisobanuro by'abarindorerezi muri aya matora mu gihugu cya Uganda. Mu yandi makuru mu buryo bw'incamake, Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatuye New York babujijwe kuva mu ngo zabo kubera urubura rukabije. Meya w'umujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba kandi yitwa Zohran Mamdani yategetse abatuye uyu mujyi kutava mu ngo zabo, uretse gusa igihe bafite gahunda zihutirwa mu kwirinda ingaruka bashobora kandi kugerwaho n'urubura rwinshi rwaguye. Iki rero ni icyemezo gikomeye kandi mu itangazo umujyi wa New York washyize hanze ku cyumweru tariki 22 Gashyantare 2026. Meya Zohran Mamdani yavuze ko ibiraro n'imihanda migari bigomba kandi gufungwa kuva ku cyumweru saa moya za nijoro kugeza ku wa mbere saa 6 z'amanywa ku isaha yo muri Amerika. Ati umujyi wa New York ntabwo kandi wigeze uhura n'imvura n'urubura biri kuri uru rwego mu myaka 10 ishize. Turasaba abatuye New York bose kwirinda ingendo zitari ngombwa. Iki cyemezo cyo kuguma mu rugo kandi ntabwo kireba abakozi bakora imirimo ya ngombwa cyangwa se abandi bashobora kandi gukora ingendo kubera impamvu zihutirwa. Ubuyobozi bwa New York butangaje iki cyemezo mu gihe kandi leta nyinshi zo muri Amerika zikomeje kwibasirwa n'urubura rudasanzwe. Biteganyijwe ko urubura kandi n'umuyaga ukomeye bishobora gutera ibura ry'umuriro hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere gato yuko njya kuri inkuru ivuga kuri Ambasaderi Vincent Karega, reka mbabwire ko Kim Jong Un yongeye guterwa kuyobora ishyaka riri ku butegetsi muri Korea ya Ruguru. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un yongeye kandi guterwa kuba umunyamabanga mukuru w'ishyaka ry'abakozi muri iki gihugu, ari naryo kandi abarizwamo. Kim Jong Un yatoye kuri cyumweru tariki 22 Gashyantare 2026 binyuze mu nteko rusange y'iri shyaka. Mu ijambo yavuze ubwo yatangizaga kandi inama y'ishyaka, Perezida Kim Jong Un yashimangiye ko azaharanira kandi kuzamura imibereho y'abaturage. Ati uyu munsi ishyaka ryacu rihanganye n'ikibazo gikomeye cyo kubaka ubukungu ndetse no kuzamura imibereho y'abaturage vuba bishoboka. Kim Jong Un yatangiye kuyobora Korea ya Ruguru mu Ukuboza 2011 nyuma y'urupfu rwa se Kim Jong Il. Bivugwa ko uyu mugabo kandi azasimburwa ku butegetsi n'umukobwa we Kim Joo-ae, ubu ngubu ufite imyaka igera kuri 13, nk'uko duherutse no kubigaruka mu makuru yacu mu bihe byatambutse. Mbere gato yuko tujya kuri Ambasaderi Vincent Karega, reka mabwire ko leta ya RDC yifuza ko Afurika y'Epfo yayifasha kubaka igisirikare. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwifuza ko Afurika y'Epfo yabufasha kubaka igisirikare cyabwo FARDC binyuze mu kugiha imyitozo n'ibikoresho hashingiwe ku masezerano asa n'ayasinyiwe i Pretoria muri 2004. Icyifuzo cyatanzwe nyuma y'aho Afurika y'Epfo ikuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zayo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo bwo kurwanya ihuriro rya M23, ikanateguza ko ingabo zayo kandi zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO zigiye gutaha.
Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo byasobanuye ko icyemezo cyo gukura ingabo muri MONUSCO kigamije guhuza ubushobozi bwazo kugira ngo rero bukoreshwe mu bindi bikorwa. Minisitiri w'ingabo wa RDC yitwa Guy Kabombo Mwadimvita yagiriye uruzinduko i Pretoria ku 21 Gashyantare 2026 aganira na mugenzi wo muri Afurika y'Epfo yitwa Angie Motshekga kukongerera imbaraga ubufatanye mu rwego rw'igisirikare. Minisiteri y'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize iti mu kiganiro cyabereye mu muhezo abayobozi bombi kandi baganiriye ku nzego zitandukanye z'ubufatanye mu rwego rwa gisirikare ndetse n'urwihariye hagati y'ibihugu bibiri. Ingingo yo gusubiramo amasezerano y'igisirikare yasinywe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo muri 2004 yari kuri gahunda. Impande zombi zumvikanye gushyiraho itsinda ry'impuguke zizaganira ku bufatanye bushoboka hashingiwe ku byari bikuye amasezerano muri 2004 hanyuma zifate umwanzuro kandi ushobora kuzashingirwaho hasinywa andi masezerano. Amasezerano ya Pretoria yasinyiwe muri Kamena 2024 nyuma y'igihe gito Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuye mu ntambara z'urudaca. Cyari igihe cyo kubaka amahoro, umutekano n'ubukungu kuri iki gihugu gikungahaye ku mutungo kamere cyane cyane amabuye y'agaciro. Monsieur Lekota wari minisitiri w'ingabo wa Afurika y'Epfo yabwiye Jean Pierre Ondekane wari minisitiri w'ingabo wa RDC ko ingabo zabo zizajya ziha abanyekongo imyitozo ziha ibikoresho bya gisirikare zinabaye kandi ubufasha tekinike itandukanye uri hagati muri 2004 n'ubu nuko ubu nta biganiro by'amahoro birahuza abanyekongo ngo bakemura amakimbirane yatumye kandi bafata intwaro biyemeje kwihuriza mu gisirikare kimwe cy'igihugu cyangwa se kugishyigikira. Muri iki gihe leta ya RDC kandi iri gushaka abafite ibikorwa benshi cyane mu rwego gisirikare bayifasha kubaka igisirikare cyayo kizwiho kugira intege nke. Byitezwe ko ibiganiro kandi nibigenda neza leta zunze ubumwe za Amerika nazo kandi zizajya zigitoza zigiye kandi ibikoresho binafitanye kandi mu rwego rw'ubutasi nk'uko amakuru abivuga. Tujye rero ku nkuru ivugwa kuri Vincent Karega nk'uko nababwiye yahagarara inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ahagarara inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya South Africa, aza kandi no kugenwa ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi. Gusubira igibuza kubyanga bitewe n'uko umubano w'igihugu cy'Ububiligi n'u Rwanda ntabwo rifashe neza ndetse u Rwanda rwaje gusesa umubano mu bya diplomasi n'igihugu cy'Ububiligi. Yitwa Vincent Karega yanditse yifashishije urubuga rwa X rwa Twitter ati rest in peace my dearest uncle, ati ruhukira mahoro, ati marume wanjye, ati Padiri Faustin Rutembesa, a knowledgeable, loving and caring parent, priest and professor, and above all a patriotic mind. Tuzakwibuka iteka. Mu by'ukuri ugenekereje muri rw'ikinyarwanda ati umunyabwenge, ati kandi ugira urukundo kandi wita ku nshingano, umupadiri ndetse akaba na professeur. Ati hejuru y'ibyo byose umuntu ufite imyumvire yo gukunda igihugu muri rusange. Tuzahora dukwibuka iteka ryose. Diocèse catholique de Butare yasakira itangazo rya Diocèse catholique ya Butare, Bureau de la Chancellerie, hanyuma itangazo ryo kubika nyiricubahiro Musenyeri Jean Bosco Ntagungira, umwepiskopi wa Diocèse Gatolika Butare, afatanyije n'umuryango wa Padiri Faustin Rutembesa, ababajwe no kumenyesha abepiskopi, abaseserdoti, abiyegurira Imana, abakristo n'inshuti ko Padiri Faustin Rutembesa yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare 2026 azize uburwayi. Mihango yo kumerekeza ati muzayimenyeshwa mu rindi itangazo. Imana imuri ruko ridashira bikorewe i Butare ku 22 Gashyantare 2026. Padiri Siriake Bizumuremyi, umunyamabanga wa Diocèse ya Butare, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Reka tuvuge ngo Imana yakire roho ye, hanyuma kandi umuryango we ukomere, na Diocèse Gatolika kandi nayo ikomere muri rusange, n'abanyarwanda bose bakomere kubwo kubura uyu mupadiri. Hanyuma rero reka turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Reka nje ku kimakuru bwiza.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Ari inkuru banditse harimo twigiro FDLR n'izahabu na Korota ni Patrick Muyaya. Abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza ko badafite ubushake bwo kwitandukanya na FDLR no kureka gukorana nayo, mu gihe ari kimwe mu bintu kandi bisabwa amasezerano ya Washington bigomba kandi kubanza gushyirwa ku ruhande ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi rwamaze gufata. Minisitiri w'itumanaho ndetse akaba umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya wa gatandatu yongeye kandi kujya kuri X yemeza ko FDLR ari urwitwazo ruganisha ku mutungo kamere wa Kongo. Patrick Muyaya yagize ati FDLR urwitwazo rw'iteka, ese aba ba FDLR bahunze u Rwanda mu mwaka wa 1994 bashobora guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma y'imyaka 32? Oya. Umuvugizi wa leta yakomeje agira ati iyo turebye uruziga rwo kwigarurira uburasirazuba bw'igihugu kuva mu mwaka wa 1997 u Rwanda
papa n'abahungu barwo ati papa n'abahungu barwo cyane cyane Repubulika ya Demokarasi ya RCD ati bigaruriye intara ya Kivu y'Amajyaruguru ati imyaka myinshi kuki batigeze bahagarika ikibazo cya FDLR hagati muri 2009 na 2020 FARDC yakoze ibikorwa byinshi cyane bya gisirikare yonyine cyangwa se hamwe na RDF gisirikare cy'u Rwanda byo kurwanya FDLR harimo no kwica umuyobozi wabo ndetse no gucyura ibihumbi by'abarwanyi babo mu gihugu cyabo u Rwanda. Hanyuma Patrick Muyaya uvuga ko FDLR kandi atari ikibazo ku Rwanda asa nk'ugaragaza ko nyuma y'imyaka 32 yaba itakiriho niwe wivuguruje ashyira ahagaragara ukuntu hakozwe ibikorwa byo kurwanya umutwe kuva muri 2009 kugeza ejo bundi muri 2022 ukaba kandi wakwibaza niba bararwanyaga Baringa. Patrick Muyaya yagiye kure avuga ko ndetse muri iki gihe u Rwanda rugenzura ibice by'igihugu FDLR iherereyemo ariko inzira y'amahoro nirangira ati ruzavuga ko ikibazo cya FDLR kigikomeje. Ati ukuri nuko FDLR ni zahabu koruta n'umutungo kamere wose ugwiriye ati muri kariya gace k'igihugu cyacu impamvu nyazo z'intambara. Iyo wumvise kandi bitangazwa n'abayobozi ba Kongo wibaza impamvu bemeye kandi kurwanya FDLR mu biganiro bitandukanye bagiranye n'u Rwanda haba i Doha na Washington kandi bazi ko uyu mutwe utakiriho. Ushobora no kwibaza utese ubundi FARDC yabasha FDLR cyangwa se yaba irwanyiriza iki kandi bahuje ingengabitekerezo. Kimwe mu bibazo buri muntu wese ashobora kuba yakomeza kugenda yibaza muri rusange. Hanyuma witwa Maître Moise Nyarugabo akaba yahasi ibibazo abarimo Amerika, Qatar ndetse na Ndayishimiye. Maître Moise Nyarugabo wigeze kuba umusenateri ndetse na minisitiri muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibajije abahuza mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impamvu bakomeje kuruca bakarumira ku mabi ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje gukorera mu misozi miremire. Ni nyuma yuko izo ngabo kandi zirimo FARDC, iz'u Burundi, FDLR n'abacanshuro zikomeje kugaba ibitero ahazwi nko mu Minembwe mu gice cy'imisozi miremire ya za teritwari ya Uvira na Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibitero kandi rirahuriro rimaze iminsi rigaba ku mitwe yatwirwanaho na AFC 23 ndetse no ku baturage bo misozi miremire mu gihe kwa 18 Gashyantare hakabaye kandi harashyizwe mu bikorwa agahenge kifujwe na President Lourenço Manuel Gonçalves wa Angola. Leta ya Kinshasa kandi ikomeje kugaba ibi bitero mu gihe yari yaremeye ko izubahiriza kariya gahenge. Maître Moise Nyarugabo ashingiye ku bitero bya za drone z'ubwiyahuzi n'ibyo ku butaka bikomeje kandi kugabwa mu duce twa Rwicankuku, Bicumbi, Mutunda, Rugezi, Gakenke, Rubemba n'ahandi yagaragaje ko mu bigaragara tariki ya 18 Gashyantare itari y'agahenge ko ahubwo wari umunsi wo gutangiza ibitero simusiga no gukora ubwicanyi bwagutse. Ati gitangaje nuko kwa 18 Gashyantare umunsi agahenge kagombaga gutangirira akubahirizwa aribwo iruro ry'ingabo ryagabye ibitero ryifashishije ibisasu bikomeye cyane ku midugudu yose ya Minembwe bitera inkongi z'umuriro ikaronge na Karingi ndetse kandi binica abantu Irundo ndetse no mu yindi midugudu. Bisa naho ahubwo tariki ya 18 yari ikimenyetso cyo gutangiza intambara iri ku rundi rwego n'ubwicanyi bwagutse muri rusange. Maître Moise Nyarugabo avuga ko ibitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa rimaze iminsi rigaba byaguyemo abaturage b'ingeri zose barimo abagore, abana n'abasaza. Uyu munyapolitike ashingiye ku mabi akomeje gukorerwa mu misozi miremire yabajije bahuza barimo President Lourenço Faure Esozima Nyasibe wa Togo, Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'imiryango ya EAC na SADC impamvu bakomeje kandi guceceka kubiba kandi babizi neza. Ati kuki mukomeza guceceka kuri aya mahano kandi muyazi neza aho drone indege za Sukhoi ati zirasa abaturage buri munsi mu buryo butigeze bubaho ahandi hose ku isi. Akomeje abaza ati ese iyo ibintu nibihinduka nabwo muzakomeza guceceka cyangwa muzahita mukanguka mutanga amasomo ati kurenganzira bwa muntu ndetse mutangire gushyira igitutu ku bantu. Ese agahenge igitutu no kubazwa inshingano bireba uruhande rumwe gusa amakimbirane. Tshisekedi nabo bafatanyije drone zabo n'indege za Sukhoi 25 byose byemerewe gukomeza kurasa abantu ati abandi bagasabwa kubyemera gusa. Maître Moise Nyarugabo kandi yabajije President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi uko yiyumva mu gihe afite inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe kandi amazi ku ruhande ari mu ntambara muri rusange. Ati wiyumva gute igihe wishimirwa iya Addis Ababa muri Ethiopia mu gihe batayo eshatu z'ingabo zawe ziri mu murima Poezero na Minembwe zimena amaraso y'inzirakarengane y'abanyamurenge. Maître Nyarugabo yashimangiye ko akarengane kubogama no gukoresha indimi ebyiri bidashobora gukemura ikibazo. Yunzemo ko mu gihe cyose hatazabaho kumva
impande zose cyangwa se ngo hashakwe ibisubizo bishingiye ku mpamvu muzi z'ibibazo byugarije Kongo, nta bisubizo bizigera biboneka. Uwo nguwo akaba ari Maître Moise Nyarugabo, yabaye minisitiri muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka tujye ku kinyamakuru BBC gahuzamiryango turebe amakuru yo hanze abakomeza kugenda avugwa. Biravugwa ko ni igisebo gikomeye cyane kunyo ku muntu Sudani yamaganye Uganda nyuma yo kwakira umukuru w'umutwe wa Rapid Support Forces. Mu makuru avuga yuko leta ya Sudani yamaganye Uganda kuko yarakiriye umukuru w'umutwe w'ingabo zitwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF. Ivuga ibyo Uganda yakoze ari igisebo kunyoko muntu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yatangaje ko Uganda yirengagije amategeko mpuzamahanga maze yakira komanda wa Rapid Support Forces Mohamed Hamdan Dagalo uzwi kandi ku izina rya Hemet, aho abarwanyi be bashinjwa gukora ubwicanyi ndengakamere mu ntambara ikomeje kubera muri Sudani. Mu cyumweru gishize umuryango w'abibumbye ONU washinjije umutwe gukora ibikorwa bifite ibimenyetso bya jenoside. Ntacyo Rapid Support Forces yatangaje kuri ibyo bishya yashinjwe na ONU, ariko mu gihe cyashize kandi yahakanye ibirego nk'ibyo. Kuwa gatanu perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yahuriye na Dagalo iwe mu rugo rwa perezida Museveni mu mujyi wa Entebbe. Museveni washyizweho umuryango w'ubumwe bwa Afurika AU kugira ngo abe umuhuza hagati y'ingabo za Sudan ndetse na RSF, yavuze ko ibyo yakoze bishimangira igisubizo cya politiki gishingiye ku mahoro. Mu itangazo yasohotse ku cyumweru, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yagize iti leta ya Sudani yamaganye mu buryo bukomeye cyane kuba Uganda yakiriye umukuru w'inyeshyamba Mohamed Hamdan Dagalo, komanda w'umutwe w'iterabwoba. Iryo tangazo ryamaganye inama yabaye hagati ya Dagalo ndetse na perezida wa Uganda, rivuga ko ari igikorwa kitari cyarigeze kandi kibaho n'igisebo ku nyoko muntu yose mbere yuko biba igisebo ku baturage ba Sudani. Sudani yavuze ko yumva ko Uganda ifite uburenganzira bwo kwakira uwo ari we wese ku butaka bwayo, ariko ishinja ko kwakira Dagalo bigaragaza kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Leta ya Uganda ntacyo iratangaza kuri ibyo birego. Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu itangazo yasohoye imbere yavuze ko muri make ibyaganiriweho hagati ye na Dagalo, agira ati nk'uko bisanzwe nashimangiye ko ibiganiro n'umuti wa politike w'amahoro ari byo byonyine byatanga umutekano urambye muri Sudani ndetse no mu karere. Sudani iracyari mu ntambara imaze hafi imyaka igera kuri 3 hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa Rapid Support Forces. Iyi ntambara imaze guhitana abantu barirwa mu bihumbi amagana, abarenga miliyoni 13 bava mu byabo, ndetse itera inzara mu bice byinshi cyane by'igihugu. Impande zombi no kuvuga Rapid Support Forces n'ingabo za Sudan zashinzwe gukora ibyaha ndengakamere. Mu cyumweru gishize itsinda rya ONU ryatangaje ko ibimenyetso by'ubwicanyi ndengakamere byakozwe mu gihe Rapid Support Forces yagotaga umujyi wa El Fasher biganisha ku kuba rero harabaye jenoside. Mu gihe cyose intambara kandi maze, leta ya Sudani yakomeje kunenga ibihugu byo mu karere kwakira abakuru ba Rapid Support Forces. Umwaka ushize Sudani ihagaritse ibicuruzwa byose byatumizwaga muri Kenya nyuma y'uko Rapid Support Forces ikoreye inama mu murwa mukuru Nairobi wa Kenya. Kenya yo yavuze ko kwakira izo nama byari bigamije gushaka inzira yo guhagarika intambara, nta zindi nyungu zihishe izirimo, ariko intambara nta kimenyetso igaragaza cyo guhagarara. Kwa gatandatu Rapid Support Forces kandi yatangaje ko yigaruriye umujyi wa Altina muri Darfur y'amajyaruguru nyuma y'imirwano ikomeye maze kandi minsi. Rapid Support Forces yanashyize kandi ahagaragara video igaragaza abarwanyi bayo bishimira intsinzi bahagaze munsi y'icyapa kiriho izina ry'uwo mujyi. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa Amerika, nkuko nari nigeze nanabigarukaho, muri Amerika ni inkuru nayo ikomeje kugenda igarukaho cyane, inkuru rwose, ariko reka twirebere andi makuru akomeza kugenda avugwa. Nuko uwitwa Boris Johnson avuga ko Ubwongereza bukwiye kandi kurungika ingabo muri Ukraine atari zo kurwana. Johnson Boris wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson avuga ko Ubwongereza n'inshuti zabwo bikwiye kurungika ubunyene ingabo muri Ukraine ariko atari zo kurwana, kugira ngo Vladimir Putin w'Uburusiya yumve ko ategerezwa guhindura ivyumviro.
mu kiganiro Sunday with Laura Kronsberg cha BBC ari kumwe n'uhoze ari umukuru w'ingabo Amiral Issa Tony Radakin, Johnson yavuze ko ingabo zikwiye kandi kurungikwa mu turere twari tutarimwo intambara mu bikorwa atari ivyo kurwana. Ati nimba dufise intego yo kurungika ingabo inyuma y'intambara mu gihe Putin azoba kandi yemeye guhagarika intambara kubera iki bitokorwa uyu munsi. Leta y'Ubwongereza iriko kandi irakorana n'inshuti zayo mu gushinga urunani rw'abashaka ruzotanga kandi ingabo zo kubahiriza amahoro n'umutekano muri Ukraine mu gihe hazoba habaye amasezerano yo guhagarika intambara. Mu gihe hasigaye iminsi ibiri ngo hahimbazwe imyaka 4 y'intambara itanguye, Boris Johnson ari umushikiranganje wa mbere igihe intambara atangura, avuga kandi ko iyi ntambara itari kuba iyo ibihugu by'uburengero kandi bimera magabo mu gasotoro ka Putin, ati kagenda kiyongera n'inyuma yuko yagiye akarere ka Crimea muri 2014. Boris Johnson na Satoni bagarutse ku munsi Uburusiya bwatera Ukraine kuri 24 Ruhuma 2022 hamwe n'iminsi ya mbere y'intambara, igihe hafatwa ingingo yo gushigikira President Volodymyr Zelensky. Nubwo Ubwongereza kandi bwiyemeje kubandanya bushigikira Ukraine, baremera ko ibihugu by'uburengero byagiye bikwega amaguru ndetse no kwibara birenze urugero mu gwa Ukraine bufasha. Mu myaka 4 iheze byagiye kandi bishika kenshi aho inshuti za Ukraine zafata amezi n'amezi kugira ngo zumvikane ku kurungikira President Zelensky ibirwanisho yasaba. Boris Johnson avuga ko uko kwibara kwa cane kwatumye kandi abantu bapfa. Twamye dutevya ati ibintu atampamvu ntamvo ati nimwe ati mbona iyo tubuza kurungika ingabo z'amahoro ati kurubuga rwo kwereka Ukraine ko turi kumwe nayo. Uburenganzira duhabwa n'ibwiza shingiro bwo kwishigikira nk'igihugu cigenga kandi cikukiye. Iki ni ikibazo ca politike, ni ikibazo cyo kumenya nimba Ukraine yigenga canke itigenga, nimba ari igihugu kiri mu bija n'Uburusiya ari navyo Putin ashaka. Birumvikana ko ari we yofata ingingo y'uja mu gihugu ciwe, ariko nimba atari uko ingingo y'abanya Ukraine. Perezida Putin afata ko ingabo mpuzamakungu muri Ukraine zaba izo kubungabunga amahoro canke se izindi nk'agasotoro gakomeye. Muri Nyakanga umwaka uheze, inyuma yuko ashigikirijwe ikiyumviro cyo kurungika ingabo zo guhumiriza, Putin yavuze ko ingabo zose zorongikwa muri Ukraine zizokorwa ko ibitero. Mu kwishura kubisabwa na Johnson, umushikiranganje wo kwivuna abansi John Healey yavuze ko azorungika ingabo z'Ubwongereza muri Ukraine igihe impande zishamiranye zizoba zishitse ku masezerano y'amahoro. Yanditse mu kinyamakuru Telegraph ati ndifuza kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi arungika ingabo muri Ukraine kubera ibi vyosigura ko iyi ntambara izoba irangiye. Muri 2023 itegerezwa kuba rero umwaka w'iherezo ry'intambara y'ubugome. Niyemera kurungika ingabo atari zo kurwana nk'uko Boris Johnson abisaba, akishimira ahubwo imfashanyo ya gisirikare Ubwongereza buha Ukraine hamwe n'ibihano Uburusiya bwafatiwe. Boris Johnson yavuze ko kudatesha Putin igihe yigarurira Crimea muri 2014 igihe David Cameron yari umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza cabaye ikintu kibi cyane. Abajijwe nimba Ubwongereza n'inshuti zabwo z'uburengero byaratumye Putin atera igihugu mu kwirengagiza ubukana bw'agasotoro kiwe, Johnson yavuze ati niko ndabibona kubona atakintu na kimwe cakozwe kuri Crimea cabaye ikintu kibi cyane. Nibaza ko Putin yatewe intege n'ukungene uburengero bwananiwe guhana Assad kwikoreshwa ry'ibirwanisho vy'umara muri Syria. Nibaza kandi ko Putin yatewe intege n'ivyo yabonye muri Afghanistan, acabona ko uburengero butari buhagaze neza. Yarabonye ari amasanamu ateye ubwoba y'Abanyamerika ariko barahunga muri Afghanistan. Ubwongereza nabwo nyene bukavayo, ati byose byaramuteye intege cyane. Boris Johnson avuga ko kubona ibihugu by'uburengero bitari bifise umurongo ngenerwa ko utomoye byabereye akaga Ukraine. Yongeraho ko ati iyo tuba twari dufise ukuri nyako n'intego zitomoye kuri Ukraine kijya gitero nicari kuba. Boris Johnson kandi yigeze kuba ari umushikiranganje agejwe imigenderanire, hanyuma akaza ku mushikiranganje wa mbere. Aremera ko yicuza kubona atakinini yakoze. Ati nibaza ko twari dukwiye gukora byinshi kuruta ivyo twakoze. Ikibazo nyamukuru kubijanye na Ukraine nuko Putin atarizera canke se atarumvishwa ko ari nkenerwa cyane mu murengero ko Ukraine iba igihugu cidegevya cyangwa cigenga ca Buraya. Igihe cyose ati azoba atarabona ikimenyetso nyaco ko iyi ariyo inshingano yacu, nibaza ko azobandanya yigira utwo yigira. Iyi niyo ngorane turimo, no kutagira ukwiyemeza nyakuri. Uwo rero akaba ari Boris Johnson abaye umushikiranganje wa igihugu cy'Ubwongereza, ndetse kandi yaje no kuba na ministre
w'intebe muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Hanyuma reka duce mu gihugu cya Iran, mabwire ko abanyeshuri muri Iran mu myiyerekano yiyamiriza leta kuva iheruka itujijwe bikomeye. Abanyeshuri bo ku makaminuza atari makeya muri Iran bateguye imyiyerekano ndetse yo kwiyamiriza leta iya mbere ikomeye kuva abategetsi batujije bikomeye cyane iheruka mu kwezi guheze. BBC yabonye amashusho y'abanyeshuri bari muri imyiyerekano kuri kaminuza ya Sharif University of Technology mu murwa mukuru wa Tehran ejo kwa gatandatu. Mu nyuma hadutse kandi imishamirano hagati yabo hamwe n'abashigikiye leta. Ku yindi kaminuza Tehran nyene abanyeshuri babonetse bagandagaje hakavugwa kandi n'urugendo rwateguwe muri aruko bushira ubuseruko. Aba banyeshuri bariko kandi bibuka ibihumbi by'abagandaguwe mu myiyerekano ikomeye yabaye muri Nzero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi kandi zegeranya ingabo n'ibikoresho hafi ya Iran. Perezida Donald Trump akaba kandi avuga ko ariko yihweza ko yokora igitero gitoya. Amerika n'inshuti zayo za Buraya zikeka ko Iran iriko yerekeza ku guhindura ikigwanisho rwonyanganda c'ubumara, ivyo Iran idahengeshanya kwamiriza kure. Abategetsi ba Amerika n'aba Iran barahuriye mu Busuwisi kwa kabiri w'indwi, bakaba kandi baravuze ko hari intambwe yatewe mu biganiro byo guhagarika umugambi wa nucleaire wa Iran. Ariko ubwo abavuze uku, Trump mu nyuma yavuze ko amakungu ashobora kuzomenya kumbure mu minsi 10 iri imbere nimba ashobora kuba amasezerano na Iran canke Amerika ikoreshe ingufu za gisirikare. Trump yarashyigikiye imyerekano yabaye mu kwezi guheze aho yigeze kumvikana asa n'uriko abatera intege mu kwemerera ko ubufasha buri mu nzira. Amashusho yagenzuwe kandi na BBC yerekana amajana y'abari mu myerekano, benshi muri bo bafise amabendera ya Iran bari mu rugendo rw'amahoro mu nyubako za kaminuza Sharif University of Technology ejo kuwa Mungu, baririmba bavuga ngo napfe umutegetsi w'agashotoro. Ati bashaka kuvuga indongozi y'ikirenga Ayatollah Khamenei hamwe n'ayandi majambo yo kwiyamiriza leta. Muri iyo video haboneka iyindi myiyerekano y'abashigikiye leta, mu nyuma haboneka kandi imishamirano yaduka hagati iyo mirwi yombi. Amashusho yagenzuwe yerekanye kandi abandi bari mu myiyerekano y'amahoro bagandagaje kuri kaminuza ya Sharif Shahid Beheshti ku mugwa mukuru. BBC kandi yagenzuye amashusho yo ku yindi kaminuza ya Tehran yitwa American University of Technology yerekana abari muri yo baririmba indirimbo ziyamiriza leta. Imashidad, hanyuma igisagara kigira ca kabiri cya Iran mu buraruko bushira ibuseruko, havugwa indi myerekano aho abari muri yo baririmba ngo ubwigenge hamwe n'abanyeshuri tera akaruru musabe uburenganzira bwanyu. Havuzwe kandi n'indi myerekano minini cyane mu tundi turere aho abari muri yo basaba ko ibandanya kuri uwo mungo. Ntibaramenyekana neza nimba hari abari muri imyerekano boba barahagaritswe. Mu kwezi guheze hadutse imyerekano kandi ishingiye ku buzima buzimvye, ikaba kandi itatevye kwitabirwa n'insinzi, ibyatumye iba iya mbere ikomeye kuva habaye mwaka w'1979 yavuyemwo ishingwa ry'ubutegetsi bwa Kisilamu. Ishyirahamwe Human Rights Activist News Agency rifise ikicaro muri Amerika bwemeje ko abantu nibura 6159 bishwe muri ico gitero, harimwo abari mu myerekano 5804, abana 92 hamwe n'abandi 114 bari ku ruhande rw'ubutegetsi. Iri shyirahamwe rivuga kandi ko iriko ikora amatoza ku bandi 17 bavuga ko bapfuye. Abategetsi ba Iran bavuze mu mpera z'ukwezi guheze kabarenga 3100 bishwe, ariko ko benshi muri bo bari bajejwe umutekano canke abariko birenganira batewe n'ubugumutsi. Myerekano yejo kwa Mungu yabaye mu gihe kandi abategetsi ba Iran bariko bitegurira igitero gishobora kandi gukorwa na Amerika. Abanyapolitiki bari mu buhungiro babandanye basaba Perezida Trump kuva amajambo yo gutera ubwoba agakora igitero nyezina, bizeye ko leta y'agahotoro itoteza gusenyuka. Ariko iyindi migwi ibatavuganwe niyerekwa igitero kivuye hanze. Impande zikebana zimaze igihe kandi mu bikorwa byo gukwirakwiza amakuru atari yo ku mbuga hwaniro mu kugerageza gutanga amakuru avuguruzanya kuvyo abanyasrael bashaka. Groche Hasbedad wa BBC Persian hamwe ndetse na Richard Arvin Brown na Sana Shardad wa BBC nibo bakomeje kandi gutunganya aya makuru. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, hanyuma turaza gusubira